item 3.0. Gilbert Rubihayo urchaman w'entebe ya gatano Kyenjojo ashomire Ageihangwe omwaka gw'eby'esente oguhwire echandiko kibire kirume district ekireho na nebyeri kwenda kutahwa mano mu mbali reji sente zone twasabira government yakazituhereza kandi n'ebintu byone tukozire biriyo buri omwe nasemeriye engudo twachwa mtwagamba torakoraga first class roads indeed nizo tukozire buri rugudo rubona turukozire kurungi muno kandi tunihera rujja kumara emyaka 5 ebyombeko byaitu byona turukozire kurungi muno tuwombekere tukozire kandi amasomero gaitu gasingire mu region tulenambemo. Rubihayo wona nagira ngo bushomankuzi nabwe bwizire n'ubamaramani corruption uborano ukora Kyenjojo either you are corrupt or you don't, either you are corrupt free or you don't work in Kyenjojo. Habwo kuba tukakizora ngo government zaitu zakuba nikole ibintu bingi muno bakube hatari okusuma rundu kuiba sente hati ekyo twamazire kizora buli kintu cyona tukora kurungi amasomero gaitu agatuombekere ebyolone ninhera nkaba amakuru mukahulire cyolone cyona ngo ekyo mulembe gunu cyombekerwe cyagwaye buli tukaba twine ebyolone ya 27 byagwire mwaka guno engudo zikozwe kurungi kandi zikozirwe omulingo ogusobora kwangara mukake okira akasumi Ageihangwe tugonza okusima abakozi beitu abanyakuli technical abakole emirimo ite tuli ba politicians togweitu kugamba n'okugamba itogwabo okukora so tugonza kusima abakozi abanyakuli technical konka bakansara bamwe bihirira habamanyisa ngo hariho project zimwe eziremerwe kukorwa kandi government sente yazibahire nokeraba aro ibutakozirwa abukwa expectation cyaitu cyane cyoleka ngo atakagarale hybrid project yakubira basire bitatine yoleka around 29 to 30% kandi bakabatira sente mu supplementary budget ezokurwa yukurbasa project kurungi besazo n'ubundu kubaza project yeno cyayemerire abakozi nyenja karubaini ndabonsangire tubakozire nikimanyi sangu material busaho sente tikabahikireho mbere n'intera kwetegereza sente ezo obuzagireho abwa batakuyikozesa katugabe tuyine komanda gwaitu tukachifuka kataraza ngo muhanda tukatugerekera mu bya gw'eby'esente kunyakufoire beto muhanda ugutakwerekera nabwe cyo twabigiraho njuka nombate nyakufoire nene itulenti okutandika tukatuyina irwaro iryafunjo center 3 tutagirwale tulifole irwaro lya health center ya kana irwale litakorwe so nabwe cyo tusaba anti guno omwaka irwale tutekeye nsira kandi shoro aho umunyishenjero wa Mwenge South Honorable Donald Kataruhwa nohwayihirire akabamanyisa ngo embere generate aho ba contractor abarkwebwe merumo okorwa mu government ya rwagati bakahiko mu government zebyanga bakakora okubayenda zuru mukuri yanguzi especially Kampala ubuno buzikwa district namba basaba kasente so itonka leaders tunekole clear pronouncement tunekobaza ekigambo cyetu kirige clear ha contracts kuga Kampala kutombekera amasomero n'amaruwaru kutatekamu ekintu kyenguzi contract bakwika hano ito twine ku managinga fully ahanshonga yenguto Gilbert Rubihayo amanyise ngo billion mwe sente z government yatire omumbarira okuhabora district nagira ngo baza kuzita omukore ngute ziriyo mu mbera mbi amakuru agagasha kwa Daniel Bingana.